Hercegovine je praznik koji se obilježava svakog 25. novembra. Na taj dan, 1943. godine, na prvom zasjedanju Zamnobiha u Mrkonjić gradu udareni su temelji državnosti Bosne i Hercegovine kao ravnopravne Republike Jugoslavije. Prvom zasjedanju Zamnobiha prisustvovalo je 247 delegata iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od kojih 173 sa pravom glasa. Na prvom zasjedanju odlučeno je da je Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska, i hrvatska, i muslimanska, da predstavlja zbratimignu zajednicu u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, Hrvata i muslimana. Plemeniti, ponositi, svud rado viđeni i omiljeni, željeli su da budu svoji i samo svoji, da sa svima podijeli dobro i dobrotu, da nikome ne učine nikakvo zlo, da se ničije čelo zbog njih ne smrači, da nikoga od njih ne zaboli glava, da ničija majka zbog njih ne zaplače, da dočekuju i budu dočekivani. Željeli su da i drugi budu takvi, da žive u dobru, ljubavi i prijateljstvu, da život bude ljubav, a ljubav život. Eto na čemu su izgrađivali svoju vjeru ti časni krstjani u svojoj crkvi bosanskoj. Preko vječnih planina tu su Osla. Kao hladna rijeka misao me nosi, put zvjezdanu u neba gdje dalina miri. Tamo gdje vjetar svu noć brijeze niše, u nebeskoj sjajnoj, beskrajnoj vedrini, to je moja Bosna. Kad bi ti mogla vjetrom poslati trunku ovoga što je u meni, kad bih mogla. Jer čovjek u srce gleda, to oči ne vidi, ali što čovjek u ruku dirne, to je domovina Bosna. Zalutamo, ostarimo, ali uvijek se svojoj domovini vratimo. Vrijeme poput domovine nije izabrano, čak i cvijeće kod kuće večeraš. Svim učenicima, uposlenicima, roditeljima kao i brojnim prijateljima naše škole želim da čestitam praznik jedine i najljepše nam domovine Bosne i Hercegovine. Zajedničkim snagama doprinesimo jačanju naše države uz poštivanje bogate kulturne raznolikosti i materijalnih i duhovnih vrijednosti. ljubavi moja.